Sanibonani. Kamala Mumpili. Uphuma kuhlelo elibizwa nge-Identical Force. Elangeni lanamhlanje ngihlangane khona ne-organization yala ekhaya ejamela abantu besintu, abantu abadila ngezinto zenyanga, abantu abathandazayo, you can name them. Kube intokozo ukudibana nabo elangeni lanamhlanje sikhona la e-Regional Tribal Office. Sikwazile ukuthi sidibane nabo. Then ke ekugcineni kwelanga kuzoba khona into enzakalayo. Babukeli, njengoba ke nasizwa si-investigator or sifunana nenkinga le ehlangabezana nabantu ababuya khona ngapha emakhana gobushwa yokulahleka kulesokana or yokulahleka kwabantu khona ngale emakhana gobushwa. Njengoba ikhona i-THO yakhona la Dr. JS Moroka ke i-THPO Dr. JS Moroka ke sinabo namhlanje abaphathi bakhona bonke abaphelele elangeni namhlanje ke begodi si-Identical Force zokuberekisana nabo kuhle khulu bonyana kusukela namhlanje indaba lesi zoyithatha sikhambe nayo sibhebhule sinabo and then baselelise begodi basikhombisa bonyana iragiwa kanjani njengoba nginani ngapha ehlangothini la ngapha nami nginaye uma akhe athome azitsho bonyana uma ungubani and then begodi uphuma kuyiphi ihlangano ngingamkhulumeli. Mama siyakwamkela ku-Identical Force. Awakuyaleboga tate. Yeah. Na Rosina Kanyani Makula, ke tswa ward 11 mo Dr. JS Moroka, ke secretary ya THPO le bo Ntate Masango ba tla tepolela le bona. Rena re tlo berekisana le Identical Force go fihla go kwa ka taba e diragetseng magana go bushwa. Re nyaka go tseba gore e thomile jwang e ya jwang e o fella kae. A ke na go ya ga lelele ke a leboga. Okay. Kapha esandleni saphakathi siphethe futhi ubaba naye uzazitsho bonyana ungubani khona ngapha ku THPO. Lona ke ngu-MP Masango, chairperson we Dr. Moroka Traditional Healing Prophets Organization lapha Dr. Moroka. Siyinhlangano esibhekele abogogo ukuthi abogogo izinto zabo zikhambe kahle bangahlukumezeki kodwa ke nabogogo asifuni benze into engakafanele. So kule case ekhona yasebeginning yakagogo Nkosi sibokubambisana sonke ukuthi sikhambise kahle sisearch ukuthi kwenzakaleni makhona kwenzakalako sikwazi ukuthi sibe sonke sihelebhane. Thokoza. Sibe ngapha sibe ngehlangothini futhi ngapha sinoma ngapha naye angazitsho bonyana ngubani. Tabela wa bolela mo ke Ramogohlo Malefo ke deputy chairperson ya disciplinary committee ya JS Moroka Traditional Health and Prophets Organization. Taba e diragetseng magana bushwa to one of our members re tla ka kgopelo re ra kwishisha gore ke taba e mpe ene ebile ga re condone as an organization anything ya go swana le eo ya gore batho ba timetše batho go ba tše ditho tša batho tša mmele. E fela gone jwale re santsane re berekisana le ba Identical Force go investigator re tlo ba fa the full support re investigate up until re kry-a gore gabotse go diragetseng. Ga re remember ya rena ga e wrong, ga re le bona ba wrong. We need to investigate it further re tle re kwishishe gore gabotse taba e tswa ile kae. Member wa rena go na le seabe na ga se na le sona re tlo bua le rena le ga na le sona re tlo bua ra tla le tsebisha gore re feditse jwa ulala meta ke Amen. Pele o ka tswalla ke nyaka gore re no re ganyane re no re patapata re tseneng kudukudu mo tabeng tša batho ba ileng gore ke ba ileng gore mhlamong ke ba dingaka lena jwa tše ka batho ba THPO le reng mhlamong ge ile gore batho ba ile go nyaka thušo ba fihla ba tlhakana le ngaka itšeng ya feleletša en challenge or en tšhapolelo gore go ka direga gore sketekete ke yena o ileng gore go dirile ntho ya go tshwana le yona eo. Mhlamong lena le ka rata go reng ge ile gore mhlamongwe batho ba šupiwa ka matsogo ba re motho ke motho mokutodi a na le sepelelana le yona tsela eo e leng gore dingaka tše dingwe tše e leng gore di a e bolela. A re sepelelang le yona le ka fahlela a tshwanela go motho o botse motho no wena o loya ke mang apa ge motho a timetše gore o timetše o tšedi ke mang ke molato mogolo
ka gore ga o na shoka ena ntho o sena botlhatsi ha o re motho o timetse o mo o tšere ke semangmang o santse o be o ka nnete o a bontšha gore shu ka mo a tsamaela ka teriwa mangaka ka moka le baprofeta ka moka ba tsena di-workshop ra ba ruta ko di-workshopong gore gantši ba seke ba bitša batho ka mabitso ke kotsi ke seo Thomas. Nka tlaleletša mo Tate Masango a buileng gona mo di-workshopong dingaka re ge di-trainio ba rutiwa gore bongaka bo agiše ke ra le lethwasong motho ga ya lethwasong wa rutiwa gore bongaka ke ba go agiša ga bolwešhe ga re thwasetse go šupa batho ka menwana re re batho ke baloi a se ka mokgo bongaka bo berekang ka gona ge o šupa motho e be e le gore o na le bonnete bo bo feleletseng gore selo seo o re se ka fase ga tafola goba ka fase ga mpete o tla ewa sentšha ka gore go sa sentšhe is hearsay e leng gore e bea motho mong kae kotsing ka lapeng la gage le bana ba gage go swana le gone jwale taba e tswelela ka lebaka la rena dingaka mo e leng gore a gona botlhatse o kwešiša a ba kgone gore re fa botlhatse gone jwale ba re mankosi ngwana še o mmeile ka mo nna be re kgopela gore go o rile ngwana o gona o tšere ke mankosi tla re tle re le ka mo re montšhe and then re tle re kgone go ramphekolo a gankosi re wena o bo o dirang ka ngwana mara gone jwale a re kgone go tseba gore nnete ke e feng ka baka la gore a gona motho wa kgonang go montšha le dingaka tše di boletseng tšeo ga re di tsebe ga botsebotse as an organization we are appealing to dingaka gore dingaka a re beng very careful le ge re phekola batho a re phekoleng sa nnete seo se nšo ka sona re fera motho a e pele go na le dingaka tše leng didupe ba ba kgonang go bona dilo tša mohuta woo ka motho a e tla go wena ka taba ya go swana le o bona gore a o e kgone batho modimo a re re fereng batho o ka se be jack of all trades go le ngaka o molomo o na le sa se filweng a re re fereng. Okay, and then la bofelo mohlomong ge le gore go a direga gore go na le dingaka tše e leng gore ga di berekiše tshepedišo ya maleba kapa di tšwela pele di ntše di re di a phekola di fela di šupa batho ka maina ke a mafeng mohlomong magato jwale ka organization a e leng gore mohlomong le a wa tšea against ngaka eo and then gape ge e le gore di gona dingaka tše dingwe mohlomong tše e leng gore ga di tsebe ka THPO ana ba dumelletše bokakang gore le bona ba kate akaganya ka mogala gantši re a faka mo di-radio station mo radio mo tsela le go faka gore batho ba tle ba ngwadiše ba kgone go tsena di-training fela thata gore mangaka rena a mangwe ba sa tšeela dilo fase ba tšeela dilo ba sa nyaka go phela sekgale and-e gona bjalo ba tshwane go phela sekgale ka gore government gona bjalo o tsene ka gare ga bongaka and-e mangaka bona bjalo santse ba change ba bereke ba tsamaye le tsela ya nou so he motho a kry-agala gore no ke ngaka o tswa tseleng ga a tsamaise ga botse o tlo disciplinwa mo a ka fitlhelang gona a ka fitlhelang gore re e fa ka magweng re e fa ka gara sephodisa ka gore o tla be a senya mangaka. nizwele bakethu bonyana akuseselula-ke mhlambe bayatsho bonyana nawungacala ihlangano esele ikhona la ekhaya begodi zinyanga ezibukeka kuhle khulu begodi bayatsho ukuthi akusesezinyanga leza ezifana nakade bonyana umuntu mde angaziphathi mhlambe ngendlela ehlanzekileko bona bayayibeka hle bonyana akusafani nakade begodi bayayelelisa begodi nenyanga ezinye bonyana bazibandakanye kiyo i-ofisi nakhe ngithi ngibuze mhlambe abanye abafuna ukungenelela ngaphakathi mhlambe ama-ofisi akuphi la ngabe mhlambe umuntu ufuna ukuripota abanye ubulelesi kuyenza zinyanga baripota akuphi i-ofisi likhona lapha eSiyabuswa B mabangaya lapha eduze nomoshara wekhobisi likhona kuleyo building office lakhona bazothola usizo lapho mhlambe inomboro zomtato namkhana i-email ngamhlambe inayo i-office inomboro sinazo bangafona ku 07 22 34 8342 ungazibuyelela 07 22 34 8342 go ba ba founela 083 966
7591 083 966 7591 yalebola. Okay, ehlangothini lethu siyihlangano ye-Identical Force begodi siyakujabulela ukuberekisana kanye nayo i-organization begodi kuhle khulu bonyana la sisalela khona begodi ngiyathembisa bonyana sizokwenza isiqiniseko sokuthi inkinga ezinye before sis-attenda sizokubuyela ngema-ofisini yabo sithole ukuthi basiyelelise. If it comes to a push, bazokudedicate abanye bazokuhamba nathi basiphekelele khona lapho inkinga ekhona so that ukuthi kube khona icazululo ehlangabezana nenkinga ezikhona ekhaya. Banemkhulu abanye abakhona basibhaleleko sithokoza kakhulu begodi sesiyazi bonyana sesiyoyichinga isakude.